Asante sana. Kwa majina naitwa Banyes. Leo tunakwenda kupatia somo ambalo linasema muomba lifti mwenye hila. Muomba lifti mwenye hila. Na kwa Kiswahili chetu cha Kongo tunaweza kusema kuomba lifti, mjanja anayeomba lifti, hivyo tuweze kusema hivyo. Ni wengi ambao wanakuwa na gari, wanakuwa na pikipiki, ambao siku moja mtu alikwambia nisaidie nifikishe hapa mbele nishuke. Na kumekuwa shuhuda nyingi za watu ambao tu baada ya kuingia katika gari akasema akasingizia uongo, akaiba, akafanya jambo fulani katika gari la mtu ambaye alikuwa amemsaidia kumupatia lifti. Kisa cha kwanza ni kisa cha mtu ambaye aliweza kumpeleka mtu katika gari yake, na kumbe mtu huyo alikuwa ni jambazi, na akaweza kutosha bunduki na akamwambia, mahali popote nitakapokuamuru ndipo mahali ambapo utakapokwenda. Basi aliweza kumchukua mateka na anamwambia, gunja gari, uende kudroite, uende kugoshi, uende huku, na kwa mwisho mahali ambapo walielekea utatambua ya kwamba hapakuwa mahali pazuri. Lakini kisa cha pili cha muomba lift ni yule ambaye alimpatia mtu lift ambaye alikuwa anabeba madawa ya kulevya, anabeba madrog, na wakati ambapo walifika kwenye polisi hao waomba lift waliweza kushuka katika gari na wakaacha drogi hizo ndani ya gari, na walipokontrolewa wakakutana kwamba drogi zinakuwa ndani ya gari. Hivi tujiulize, yule ambaye angefungiwa ni nani? Ni yule ambaye ni mwenye gari. Wale waomba lift wakasema shebi hatuvijue, wakajiendea, lakini mwenye gari akaweza kupatwa na shida. Lakini kisa cha tatu cha muomba lift ni yule ambaye aliweza kupanda katika gari, na alipoketi huku nyuma kulikuwa na mizigo, na akaanza kukontrole ndani ya mizigo, anagusa maposhi, lakini mwenye gari alikuwa anamuona mbele kukio movement zote ambazo anazifanya, na ndipo ambapo akatambua ya kwamba kweli unaweza kupatia mtu lifti ambaye sio mtu mzuri. Namna ambavyo waomba lifti hao waliomba lifti ni hivyo hivyo ndivyo ambavyo dhambi inakuja kukuomba lifti na kuniomba lifti. Wale ambao wamekuwa walevi wa kupindukiwa wa pombe, ngoja niulize swali moja. Je, unawaza mara ya kwanza ambapo alianza kunywa pombe, je, alilewa? Huenda hakulewa. Nikusema dhambi inapokuja kwako inakulomba lifti na inakwambia nifikishe hapa mbele nitashuka. Wale ambao wamekuwa walevi wakubwa kwa mkama barabarani hawakutarajia kuwa namna hivyo. Nikusema katika akili yake alisema nitakuwa nakunya tu na ka reserve tu, bon mie hivi ya kukunya vya kuanguka no, bon bila viko vyangu shi tunaweza control. Lakini kwa mwisho utagundua kwamba yule ambaye alikuwa anasema hivyo ni huyo ambaye amekuwa mtumwa wa pombe na kutawaliwa na pombe. Lakini pia wale ambao wamekuwa ni wazinifu wakubwa, wale ambao wamekosa uaminifu katika ndoa zao. Unaweza kuwa ni baba, unaweza kuwa ni mama, unaweza kuwa ni kijana, unaweza kuwa ni msichana, wale ambao hata hawajaolewa lakini wamefanya uzinifu, na hata wale ambao wameoa, wale ambao wanakwenda nje ya ndoa. Na alipoanza huko katika akili yake alijua kwamba nitakwenda mara moja, lakini kwa sababu dhambi tumefananisha na muomba lifti mwenye hila, unapomubeba katika gari yako ambaye ni moyo wako, humo analeta madhara, anaweza kukaa na kutoka inakuwa ni vigumu. Kwa hiyo sasa jambo ambalo tunaweza kuliona kwa muomba lifti huyu, tabia zake ni zipi? Tabia zake ni ya kwamba anapofika ndani ya gari lako anaweza kukufanya kuwa mateka na kuanza kuongoza na kuambia pita huku, twende kushoto, twende kugoshi, twende kudroite, na utakutana ya kwamba mtu mwenyewe anasema tabia hii ningejua kwamba ningenifikisha mahali hapa singeweza kuitenda. Lakini wengi wanakumbuka wanapokuwa wamefika mbali, mahali ambapo wameshindwa kumrudia Mungu. Ndio maana utasikia watu wanasema mie zamani nilikuwa nasoma Biblia, mie zamani nilikuwa Mkristo, mie zamani nilikuwa hivi. Sasa kwa nini anasema vile? Ni kwa sababu ameweza kupana uongozi wa gari lake kwa huyo ambaye ni muomba lifti.
Lakini siku ya leo nikutie moyo ya kwamba hatukubaki bila tumaini. Wakati ambapo unampokea Bwana Yesu na kumfanya kuwa dereva, unaweza kubadilisha huyo muomba lifti. Hapo ujue ya kwamba Yesu ataweza kuongoza maisha yako. Na wengi wanasema kwamba ni vigumu, nitafanyaje ili niweze kumfukuza huyo jangili ambaye ameanza kuongoza maisha yangu? Wengi tumeandika ahadi, tumepana ushuhuda, tunasema dhambi hii nimeiacha, lakini mara kwa mara umeweza kuirudia. Fuata hatua hizi za kuweza kumuondoa muomba lifti katika maisha yako. Unaweza kuwa umetawaliwa na dhambi fulani, ama ya siri ama ya hadharani. Lakini jambo la kwanza, tambua shida yako. Unapotambua shida yako, hiyo ni jambo kubwa na ni hatua kubwa ya kuweza kuachana nayo. Lakini hatua ya pili, jua vichocheo ambavyo vinakusababisha uweze kufanya tabia hiyo. Ujue vichocheo ni vitu gani, vile ambavyo mara kwa mara vinakusababisha. Huenda ni pombe, na ni sherti ujue nikipita mwa njia tu mimi nazoeaka kamatia pale mbele kwa ile botike ya ule mama ya ule papa. Sasa unapojua vichocheo hivyo vitakusaidia kuweza kuviepuka. Kama ni njia ambayo inakushawishi, achana na njia hiyo. Lakini pia kama ni marafiki ambao wamekushawishi, epukana na marafiki hao. Najua ni jambo ngumu kuweza kuachana na marafiki na kutafuta wapya. Lakini kama unapenda kuachana na muomba lifti huyo, anza hatua mpya katika maisha yako, chagua marafiki wapya. Lakini pia hatua ya tatu ambayo utaweza kuifanya, muonyeshe Mungu nia yako ya kuachana na jambo hilo. Wengi wameokoka kwa midomo na nasema tangu leo mimi fulani nimeacha jambo fulani, lakini katika moyo wako bado una upendo na jambo hilo. Basi Mungu anayesoma nia ya kweli, kama ni dhamira yako ya kwamba unataka kuachana na jambo hilo, muoneshe Mungu nia yako ya kwamba nimependa niache lakini nimeshindwa. Lakini pia jambo la 4, tafuta rafiki unayemwamini na umuelezee hatua ambazo umezianza kuziacha tabia mbaya. Na kazi ya rafiki huyo ni kazi gani? Rafiki huyo utamwambia, ndugu yangu, nimekusudia kuweza kuachana na tabia mbaya. Naomba uwe mlinzi wangu, naomba unichunge. Ukiona tu mimi natafuta kurudilia ile tabia, wewe ndio utakuwa unanikumbusha. Na mara unapomweka kama mlinzi, usiweze kukataa kile ambacho atakwambia. Na unamwambia, ukiniona tu mimi naanza kuelekea, mimi naomba unirudishe kwa uharaka. Na mtu huyo anapokuonya, kumbuka na wewe ahadi ambayo umemtolea ya kwamba atakuchunga na uwe mwaminifu. Lakini jambo la 5, unaweza kutafuta kalamu na karatasi, na unaona siku ambazo umeshinda dhambi hiyo. Ikiwa leo umeshinda, unaweka V. Na kama kwa bahati mbaya umeshindwa, utaweka X. Na utaweza kufanya evaluation ya kuona kama namna gani ninatembea, kwa sababu kila jambo mtu anakwenda kiliacha hatua kwa hatua. Kama ulikuwa unakunywa mara 5, utaanza kunywa mara 3, utaanza kunywa mara 2, na kwa mwisho Mungu ataweza kusaidia. Asante sana katika siri hii, na tumegundua kwamba dhambi sio rafiki, dhambi sio ndugu. Dhambi ni mtawala ambaye anatupeleka shimoni. Na tukumbuke neno la Mungu linasema huko mbinguni hakutaingia chochote kilicho kinyonge. Ni kusema kabla Yesu hajaja, inakupasa usafishe moyo wako, nisafishe moyo wangu, na atakapokuja tuwe tumekuwa na mahusiano mazuri pamoja na watu, lakini pia pamoja na Mungu. Mungu akubariki sana na kupenda sana. Tukutanane siku nyingine. Asante sana.